aguraan na. Papagayan, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, kanya. Ay, puro kayo amin sadot. Makigigyan kayo dito balay ko asan kayo agbaybayad nga mawan pa'y serbiyo. Di yu amot yung dalos. Ha! Good morning, auntie. Kariring ko ngamin. Iso asanak pa'y anak kadalos. Ibagam iti day ta kasinsin mo Sursurwon na ti agdalos dito kusina. Napanan aya ni Dalia. Nagsapa mo tarimwar. Nagluto lay ti kanon na napanan. Ay, jak kaya ti kasta. Saan kayo apagbaybayadan dito balay ko? Ngam agdalos kayo. Makapadadaol iti aldaw day ta, auntie. Antik lang aya. Antitado Bigbigat akong ungat. Hay, imbaglakit din ta nasapak apim manaw. Apay manen aya nga agong ungat. Nakawarwara ka no ti kusina. Ay, nalipatak ti naglinis. Si kamot tan tinaungtan. Sanak pa'y nga gawawid. Tapay. Sigurado nga agungot manenday jay. Sanak nga rod nga agawid Diya kaya ti maungtan. Papanantangay nga rod. Agis tambayak pa'y laang ijemol. Sika ano umay ka. O sige, umayak mat. Oray ag-window shopping akla ang ijay. Kumusta ngay mo ni Rubay? Dito balay mo, manak. Hay, bagbagam day ta abalasang mo intong. Taapay. Kanayon amarabyan nga agawid. Nay, apay ngay. Kan saan damang mangan di jay balay? May sa kamang mangan. Awanan no puro da restaurant. Maibos ti swelduda. Baya manang, tabagbagak ni Rubay. Apay, marabrabyan ka kano nga agaw-away. Nagkuna. Ni Antime. Gagangay amarabyanak at a call center ti pagdrab-trabaho. Amangan mo no sa balay, ti papapanam. Nyakot ni tatangon aya. Trabaho, balay lang arodan ti turong ko iti inaldaw. Talaga nga istrikto na, auntie. Iso ajakmot na anusan, idinagyanak iti balay na. Tanaungat. Wan nga rod. Apay tatang, apay akas jay ni auntie, nakaungungat. Bakit abalasang ngamin? Awawatin nyo latan. Angam no siyak ti si kaading. Umakar ka niti pagnaidan. Apay nga umakar ka. Kit libre kayo, kinidalya nga gigyan iyay. Pakibagayan nyo laag ni antiyaw. Mayatan. Jack amo no kasano apakibagayan ni auntie, tatang. Sala sa init, sala sa lamigmat ngamin. Ruby, Apay, aglinlinis ni auntie. katanya ita. Awan, ibagbagak laong. Sumana umanin Una. Numao maak. Agboarding ako na talaga. Apay, si kalaang aya. Uray siyak matang. Alangan nga agiddan ta apong manaw. Anya laang ti maibaga ni auntie. Ay, jak kaya tagbati dito'y anya. No pumanaw ka, pumanawak man. Ay, day ta bakit? Di na amo ti makisama. Hey, apaw. Uncle, asino ti yung ongtan niyo? Day ta antime. Agin lalaeng kunamlan o asinaw. Ni auntie mi? Wine, day ta antim abakit abalasang. Apay ka di. Agasam, tapay katin na kami kit didituyan. Ibagam ken kuana, ngayon una kami pa'y anagyan dito ngam isaw. Ay, kasta ka di? Katuan man, ita ko namlan o asino amang papanaw ka na kami. Huh, isunto pa'y ti papanawon may. Bayan nyo takasaritak ni auntie. Bagbagam tapno malawlaw agad ti panunot na. Uwan, uncle. Auntie. Kinasarita na ka da di karo ba tayo alakay? Uwan, auntie. Hay, dagita nga awan adal na. Idarum ko dagita no saan da pumanaw. Saran dakit din iti kalsada nga umunag diti balay. Dagadamot dayjay ka no, auntie. Ginatang ko da iti adaga. Isuda ti pumanaw. Auntie? Ay, ang mga nonya ti maaramid ko iti day talakay. Kalma kayo Ay, laong. Ay na. Marigatan ako. Ha? Auntie?
Nakipot ti barukong ko. Anya ti aramidag? Ada agas ko. Hingkalaan di agas ko. Oo, wan anti. Sa dino ti ayan na. Itay kapay nga awagan. Tagpasyal ta kung maijimol. Apay adi ka sumbat. Diyak nasango asong batan ti cellphone ko. Inasikasok namin ni auntie. Tapay, naan ano? Marigatan nga umangas itay. Ada ngamin nakaapa na alakay. Jay kaaruba tayo akanayon na akaap-apa. Amom, Una, binigat na akasinsin nung ba't day dyan alakay. itala ang amok day taa. Nga at dagayam sakit ni auntie iti puso. Adayang mat. Wan, Ay, jakam mo day taa. mala, ingkagluto iti kanan tayo. Tain nakitaan ni auntie. Agawaam, ingkagluton. At dagayam sakit mo iti puso, ngam di mo mo't ibagbaga. Masapol pa'y aya maamuan nyo. Katwan Adda kami akakabsat mo at tumulong ken ka. Ada pensyon ko paggatang ko iti agas ko. Uray pay. Ken maysa, liklikam ti agungay, daakaskin ka. Diyak nga rod maliklikan, ta talaga a kontrabida day ta alakay. Kasi damot no papanawam. Ti kasayaatan nga ramidam. Mangkita ka iti sabali ang mabalin mo apagnaan. Na, nagswertedan ngay no kasta. May mayat daytan, ta saan ka ma-stress. Pasinsya am idan. San abalay, tadakdakkel to'y balay mo, ngam isuda. Abong-abong laeng kadakwada. Oh, anya day tayo sursurat mo. Di ka pa'y lakad maturog. Kwen-kwen taok no agbordinga. Agbording ta ko nama. Dakal ti gastos. Manungay ti renta ti boarding house dito sentro. 1.5 ko namon. Kasanungay ti bayadan ti danom. Agpleti tapay no bilang ta mapantag trabaho. Kat, Mapaanan ti sweldo. Awanan nagbati Jakon makaitid ka na nanang kang tatang. ay, sapay papaadalam di buridak yun. Awanan saan ako na makaurnong. Nagrigat mo to. Noan ano santa dito'y balay ni auntie. Awan gastos ta. Libre amin. Una, pati kuryente. Numakan, ni auntie lagtatiag gatang. Kahit anyangay nga rod ti desisyon mo. Agpampanunot ak nga rod. Ala, ibagam na nakapanunot kan. Tamapan ta agbirok iti pagbordingan ta. Day off ko ita. Intag shopping. Saan pa'y laeng? Anyangay taramidam. Maturog kang agmalmalam. Agdalusak. Dito kwarto ta. Idi entero abalay ni auntie. Naggagat kan. Barang maayayo ni auntie. Ay, may ayo ayamot date ta. Saan akumpleto ti aldaw na no saan nga agunget. Ingkan iji trabaho, tagdalusak. Mapanak ag shopping. Makamo ka. Basta igatangan nakto iti meriendak, ha? Agdaldalos ka mat. Wan, auntie. Nalpas kon dita kusina. Ito'y laangan salas. Naggagat kan ngay. Di off ko ngamin, auntie. Ala, bayam, tatulungan ka. Saanin, auntie? Mala, ingkagat agpa-parlor. Ne, aywan gayam anya. Bayam asyak ti agdalos. Sige, rumwarak nga rod ita. Tainak agpapintas. Sige, auntie. Sorry, but the young is in a comatose state. All we can really do is wait. Ay, oo na yun. Makapasangit mo't daytoy apabuya. Mayat day ta, auntie. Daan, ngam napintas na love story. Awan gayam, mabising kan? Saan pa'y mat? Dandan ni maluton da jalot-lotwa ka pinakbat. Mangangot ko nga rod, makapabisin. Siya kung ti mangilukat. Sige. Inlak mo pa'y latiridang. Agbuybuyan ni auntie. Talaga? Oh, dayti di merienda. O sige, umanag kan. Anyangay tararamidan ta nakaipon ka. Aglutluto syempre. Auntie,
Ada pa salubong kan ka ni Dalia. Kukom dayta. Anya ngay da ito, Dalia. Ay cake dayta, auntie. Ha? Ay, wow! Favorite ko ti cake. Chocolate ka di? Auntie. Amok ngamin favorite mo ti choco cake. Sige, raman akban nga ron. O kitam, mayatan ni Auntie. Inakungtan, tajay nangina akik aginatang ko aparakan ka kat inted mo kini auntie. Amo taitan, no kasano apakibagayan ni Auntie. Ha? Kaya't naa na dalos ti aglawlaw. Kanayon? Ngamin, makigigyan talaang kan kwa na. Kan, ilutuan tamatan Sa bagay, napunno jay madadaal laang tadi na ilutluto. Kan amom, kunana, inton Sabado, intay ka no ag-shopping. Oh, talaga? Igatangan na kano iti bag ko. Apay ngay asikalaang. Siyakmot Tatang, saan nga umanungat ni Auntie? Mayat ano kasta? Makita yu diti bag ko, dati ginatang na daytoy. Nangina dayta. Inay ayo mi, inaramid mi iti kayat na. Agdaldalos kami iti balay na, ilutuan mi iti kayat na. Iso aday jay, imanos. Kitain nyo man dayta. Nakaisem latta. Nang rona, no ibagami ka ni Dalia napintas. Napintas tibado na, kan aminan. Ay kayat na. Kastagayam ti weakness ni auntie Iso nga imbis nga agboarding kami ka ni Dalia. Saanon? Ijay kamin. Saan nyo apan panawan nan tiyaw? Tagmay-maysan iti biyag. Wan tatang, kadkadwaan min Tatang. Hmm. Inaktuman mo't makipagnad ijayan da auntie. Saan mo't gaya man naungat ni auntie? At dapat available a kwarto iji nga to kahit. Numapan ka ijay, pakibagayam niya antay. Di mo aramiday, di na kayat. Iso nga da dagiti agririring ag kakabagyan ken aggagayam gapo ta saan da amabaliwan ti wagas ti panagpampanunot da. Suruan ti makibagay ken suruan ti mangsupapak iti naimbag anakam. Papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Computer recording technician, Samir Chanfing. Musika ni Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.